ну, давайте на русском, потому что тут сейчас мои тоже зайдут люди. Сейчас я увидел у барона видео, где, ну, недопонимание между бароном и Абдурозиком. Я когда увидел, я не поверил, потому что для меня это, чтобы Абдурозик и барон поссорились, это то же самое, что отец поссорился со своим сыном. Ну, это, ну, нереальные вещи, конечно. Я не поверил, я позвонил барону, говорю, ты типа, что такое, говорю, что за ссора, говорю. В итоге он мне объяснил, что и как. По поводу, сколько я заплатил барону. Я обещал барону 600 тысяч заплатить, но заплатил 440 тысяч. Объясняю почему. Я говорю, барон, говорю, у меня расход большой, говорю, на этот ролик. Давай так, ты мне скидку сделай по-братски, 440 тысяч нормально. Он говорит, брат, никаких проблем нету, 440 тысяч бери, отдавай, и все нормально, короче. Я ему отдал 440 тысяч рублей барону, когда он был в Москве, ну, в Махачкале. Ну, это за несколько роликов, да, брат? Да, брат. Не, смотри, это как было? Это, да, это был первый ролик, когда мы снимали, помнишь, первую Да. встречу с Абдурозиком? С аэропорта. Да, и потом пресс-конференция. Да, брат, два ролика, брат. Я купил, билеты купил в одну сторону. Москва. В одну сторону, да. И, Таджикистан, Москва. И все. Все другие расходы принял на себя Далер. Вот, он оплатил машину, бензин, еду, все, короче, он расход сделал. И я там копейки оставил, все расходы он на себя взял. За это ему большое спасибо. Я 440 тысяч отдал и купил 2 билета в одну сторону, и все. Так что мы виноват, брат, что его подняли до такой уровня, что Не, он знаешь, улетел. какая тема, брат, смотри. Я до конца еще не могу поверить, то, что, к примеру, как говорит, да, что Абдурозик кинул барона. Я хочу завтра позвонить Абдурозику, поговорить с ним тоже, посмотреть, что он скажет. Мне кажется, просто каждый человек может ошибиться. Мне кажется, чуть-чуть Абдурозик ошибся, потому что он обиделся, может быть, где-то ему там соврали, может быть. И все. А так, мне кажется, что завтра ему надо позвонить, объяснить ему, Абдурозик, что в данном случае ты не прав, как бы это ни было. Он не поймет, брат. Мы ему 2 часа объяснили все. 2 часа. Личная встреча была. 2 часа объяснили, он никак не хочет понять. Он нам сказал, что хорошо, братья, я вас понял, я пойду спрошу, если они мне соврали, я приду к вам. Смотри. Ну, они сказали, что дали большие деньги, и там еще люди были, очень хорошие люди из Дагестана были, брат, и из России были, когда мы сидели. И они все ему объясняли, что эти 2 парня, которые с тобой, это твои братья, начали с тобой с нуля. Как ты можешь их бросить, говорит он. Он очень влиятельный человек и в Дубае, и в России. Он говорит, пусть докажут, что не брали деньги. Там сидит один партнер, их 2. Один арабка, один русский. 2 партнера сидит, и Абдурозик сидит, и еще 2 человека сидит. Ну, барон спросил, брат, имена не буду называть, хорошо? У русского партнера спросил, брат, вы в первую встречу нам дали столько же денег. Правда? Сказал, правда. Мы от этих денег пришли, больше половины дали твоему отцу. Это правда? Он сказал, Абдул сказал, да. Мы купили бытовую технику твоей маме в твой дом. Он сказал, да. Это посчитать, это где-то 13-15 тысяч долларов, плюс-минус. Ну, что еще? И когда мы второй раз... Смотри, брат. Да, я договорю, брат, хорошо? И второй раз, он сказал, что второй раз, когда мы пришли, 1,5 месяца остались, нам дали еще больше денег. И он сидит рядом, русский партнер. И барон спрашивает русского партнера, ты нам дал деньги за второй приезд наш? Он говорит, я ни копейки не заплатил вам. За второй раз. Я ни копейки не заплатил вам. За 3-й раз, который я с ним пошел, за 3-й раз я с вами пошел, ты заплатил нам? Он говорит, я ни копейки не заплатил, кроме тех денег, которые
было 3 рекламы, 3-4 рекламы было, за которые там смешные суммы. В пределе 5-6 тысяч долларов было. И от этого мы им отчет дали, как все есть. Я им показал и сказал, что приводите ну, ту арабку, которая это сказала, что дала большие деньги. И вот она не пришла с нами на встречу. На завтрашний день мы звоним, говорим, что отдавайте нам Абдурозика, мы должны его отвезти домой, отдать отцу. Она Смотри, говорит, у меня она... такой, Шурат, у меня вот такой вопрос. Какие деньги готовы эти арабы ему дать? Я сейчас договорю, до этого дойду, брат. И мы завтра в обед у нас был чекаут с гостиницей. Мы вышли, где-то звоним, не поднимаю, звоним, говорим, приезжайте на встречу, мы все нам объясните, как, что творится здесь. И они говорят, если вы не хотите по-хорошему улететь в Таджикистан, мы вам организуем, что вы никогда не полетите в Таджикистан. Такое было. У нее руки длинные в Дубае. Нам сказали, что не хотите, вы никогда не пойдете в Таджикистан. И позвонили отцу Абдурозика, там весь разговор есть в Ютубе. Он сказал, что оставьте его в Дубае, потому что им обещали купить дом в Таджикистане, купить дом у них в Кишлаке и еще купить дом им в Дубае. Это ответ на твой вопрос. Там, там барон на таджикском сказал, я тебе же перевод сделал, вот Асхаб, помнишь? Я тебе сказал. Да. Вот, видишь, Ему вот обещали, да, ему обещали жить в роскоши и купить дом в Душанбе, именно в центре города, в центре страны, и в Панджикенте, где их семья живет, и купить дом в Дубае. То есть, получается, Абдурозик, ну, по вашим словам, он обменял, так сказать, своего второго отца на эти квартиры, на эти дома. И не факт то, что эти люди это ему организуют. Не факт. Да, Абдурозик. Но если видел последнее видео, которое он добавил, он чисто, я не знаю, как игрушка там видео его сняли. Если ты видел, брат. Абдурозик, в любом случае ты меня увидишь. В любом случае у тебя там русский партнер есть, да. Эти деньги, если хочешь, мы можем тебе дать, купить тебе там дом в Таджикистане, квартиру тебе купить. Но, брат, поверь мне, эти люди до добра не доведут, поэтому, брат, мне кажется, ему нужно дать время подумать. Ведь у него еще маленький, по сути, он маленький, его легко можно обмануть. Алло, слышно меня? Да, слышу. Мурат, барон тут, нет? И нельзя было давать вообще момента, чтобы какие-то люди с ним связались и находились больше одного дня. Понятное дело, что сейчас Абдурозик на хайпе, и каждый хочет вытащить ему выгоду, да. Вот. Очень, очень жаль, что так получилось. Очень жаль, что Абдурозик перешел на сторону денег, да, и оставил своего второго отца. Что могу сказать? Уже наши таджики пишут, Хазбик вперед. Вот Хазбик, он такой, какой он есть. То есть он никогда не говорил, что он меня любит, либо он такой, какой он есть. То есть он всегда говорил, что это бизнес, и остался бизнесменом. Да. Но у меня к Абдурозику была всегда любовь, и я никогда не думал, что он так может поступить. Но я все-таки до конца верю в то, что Абдурозик, он поймет свою вину и извинится перед обороном. Вот. Время покажет все, брат. Честно, не знаю. Так что, Барон, тебе сил. Не знаю даже, что сказать. Если я был бы вместо Барона, я бы не смог бы вот так просто сказать, хорошо, типа, я домой. Я бы, наверное, не знаю. Даже не знаю, что я бы сделал бы. Вот мы тоже сидим, не знаем, что делать. Не, ну популярность, она вещь временная. Да, вот, правильно. Это вещь временная. Шурат, барон тут, нет? Не, он дома. Дома.
Так что вот так вот. Ребят, я уже на связи. Рад вас видеть всех. Все, на связи, брат. Если что, Барон, напишите. тебе терпения. Да, если что, могу быть свидетелем всех подтверждений. О, обязательно. Я-то все видел. Я видел отношение барона к Абдурозику, видел, как он к нему относится, как к своему сыну. И даже не могу себе представить, если даже барон во всем виноват, Абдурозик не может предать своего отца, типа, это как отец ему был, понимаете? Я не понимаю, как это можно так сделать. Короче, мне даже противно про это рассказывать. Ну да, вот видишь. Салам алейкум. Салам Брат, алейкум. спасибо, что зашел в эфир. Да, что, да. Все, ладно, брат. Ина бачако, аз хабам дро вардем, Абдурозик чхалик видеош да мега 1 миллион додам. Кани ака барон пули ман ку? Кадом пул 440,000 гирифтем. با هم متوایف دیگر از خودش با هم متوایف دیگر از خودش من کردم با میگه پولم کو پول دکیسه دلیل بگو اونجا воздух خورده گشتن که بلیت های воздух خریدن اومدن ایوسه همون بگو یا بلیت 100,000 روبل بود خودت میدونی ای بچه کانتین بود همه جو مکوز هم تمایف دیدی چی گفت رو پولی و خورد و خروکور ما دادم برات یه بچه گفته باید تو خودت میدونی کشورت یه بچه گفت من توجیک کو بله پیش برام بنیم توجیکی جوانیش که بی توجیک هم رفت هم اوج با اوج زدن که با خدا نگاه کن غلیب اگر نوبوک شروعی که حتی اکای دلیر بانومی علا قسم ویدیو ویز پروس اگر سابدم که گفت که مایلی که مرا تمام زنگ زسته ما کشتمه افیر کم چکا کنم اگر غلیب گاز زسته بدو تمام زنگ زد تلفون داکی بله привод که من نفهم دیستم چو از پریچین مرا میگه اتمیت کیسان تر اتمیت کیسان بارون اتمیت کیسان نمیفهمم درم یک تا بیاکت او привода فهموندمش کی تمام گفت پگای دیگه افیر میکنم میگه چانسون دادگه چخچکو کدگه فکر میکنم میلیون دادگه 440,000 تمام دو با بارون یا عجب بلیت گفتن رفته ایسو کنی وقت بلیت تو قیمت بیا بلیت 80,000 روبل بود 70,000 بود باز یه ساعت با همین نوتبوک صبح کم کردیدم برو ما قرضدار میبره عبدو قرضدار برو مده که گوش که قرضداری شما نوتبوک شروعی که بیچاره گیره کیسه رویش نه تلفن قیمت ده پدرکش کام کو هاودا پدرکا که خوابش نه نه کورا رویک نه اگه ما ویدیو با بخدا اینا والا قسم همین تمرا ما شنیدم قولی نبرو ما بدم ویدیو کامera نقی گرفتم در مکه ببریم من یارو کسی اون یک جدی ویمجا اینا خودش اینا شوی شب بود فهمیدی این نوتبوک داده اومده گفتم ها میگه اکا اپراتور تاپته ما سیونگا گفتم برای داشت تو دایشه ویدیو میکنم اونجا اگه ما ویدیو کنم هم سر پاورات بکنم اکه دلیر آن نورک در سر پاورات چی دکه شورات خید کدی شکندر لا با خدا ما اجداد نمیکنم اکه همش دارم شورات میدونم شورات میدونه یکم آدمی که فهمید این ما بدون من شورات بفکرم یکم زنگ زدم کرد یکی را زنگ زدم میدونم کی نم خالی گپای گفتم باید توقعت امو مسکو اومدن دکو دستاری فرزندی اردم هر جایت بگذره جمعیه برد قد این همین استادکه کلیانه کو سر کلیان دخی میمونی میکشی این همین قرقه دنیا را نمتاری کده نبتاو برا عبدالرزیق بو براتان خیلی اداموی کلون رنگ ما غولی باشه که بزنی دلت خلوک شوا براوی برات نه؟ نه خیلی اگلی اوزیاتش میدونی چی نیستایی؟ یادش نیسته که اکای با بایانس برا امورا بخار بکی بیارش بکشش اگر که ما ویدیو جا مگم میزم ما وکیل قشلاق بدم خوب بگنده داو جا که وکیلی پدیز وکیلی پدیز ما بدم چی
بوجا ما توره میکنم مرا ما تو که چیپس میپس آیفون خریدن چیکو کردن به نام پروردگاره به خدا قسم اکای دلیر باور میکنه این قرکه دوستش دیگه بسم الله الرحمن الرحیم میخرم ما به خدا زن دارم به خدا ما زن ما اشتگه ساک اکای شورا ساک بچه ما میارندش اونا چی میگن قدر درمی بکل دمی منی میخری چی میگن تربچکا بچه من ترا نمیدونم با سوکی وای میخورد خلیف کوز میخورد وای شورا سوکی добрый малиновый малиновый ما که شورا تا پر ساعت 12 شب سه تا مگزین مسکو درمگی میگم دبراسیرش تاگیدم در تکش یا اول یا خردم میدونی چانس رفتم چانس ما 15 سومون اما ما خیر نه در سمایل بدیم این اکش شویده با malиновый میخورد شورا داید بود malиновый نیفتیم دیگه مگزین رفتیم دو سه تا اوه میمری که سوکی دوبری در سرش بزنی دیلی ما با موین میسوزه با می موین گاره نمیسوزه و با گوزی هم گلگ لبای میگفته با گوزی همو گلگ موین بانو ما یا چیز کم تر وجدانم عذاب میتا حیف همو 60 سامانی که در نورک ما رفتم تو ساعتک کم رو وردم عبدو دادرون همو سوارشت ما دادرون بسین تیلا کم اونش برات تو فکر نه ما когда барон бровард тамошо кардам ба абдурозиқ история кард пули ман кани 1 миллиони москва кани нервм бромад ба худо худ ма қабдан натунистам гуфтум чи хелиям когда ту мебини ки 440,000 медан ба он билет шона омадем амиҷа рафт барон гуфтум билето тамом мехарам барон тихара шурат хирид харид бояд буд ман гуфтум билето тамом мехарам бача گفت اکا به شکی گرفت علاجه اما نگفت گفت بلیت همون را گرفتیم دیلی ما برای میسوزه که اکای بیروز به شیخ کیف شیخ های عرب ما صورتاشون را گرفتم اجواجون نه هموز طور ما بلن هموز دیلم با ستوریس میسوزه اکا پلیس توریستا تا پگه فرادش که شد تمام غالب شد تمام پلیس توریستا روی که گوام قسمش دیگه ستوریس من نمیدونم اکا چی کاری میکنی نمیکنین چی کاری کدی نکدین اینجا گناهگار اکای بیروزه اکای بابایانسه اکای شورت پاپولار نیست کدین پاپولار نیست که این گولگ نادیده دید رید رحمتی ماما میگو که نادیده دید رید میرید انا میکورات باید پافتور نکنی باید شما درس شوا پگه برامی تو تکرار نشه پگه تلفنش هم میگیریم ابراد نه نوبوک هم میگیریم اکای دلیر پگه گوش که پگه کار میکنه پگه میریم یا فرمای سفید زکاست یکم خیلی فرما اما طرفه اکجون ادوشی اکا بخدا ویدیو ما میکنم ما بخدا پشتی اکای بیروز بخدا گاب میزنم اکا ما گاب میزنم برای که ما میدونم ما بخدا گاب ما دلوگوی جای پشتی نام مرده گاب میزنم اکای دلیر بخدا نداره که گفتی همین مرسی که نداره همین کچگردی نداره بخدا اکای دلیر خود دیدی مرا بخدا هازی زنگ زد اول ویدیو شروع کرد ویدیو ابرا روی کرد بعد پیاموی زنگ زدم تو چیکو کرد یکا شمال دو دست پروردگار بگو یا بومگش نمیکنی بر و اون شو بر یک بومگ یک کلوخش نمیکنی یکا не, честно, когда барон гавзад, man tu хорошо гавзад. Бадеки, пули man кани, man точно медам дасти шмуба. Дасти моба бошад пулиш чокадай. Беруз агу пага Африка га пулора далер гирифт. اینا بگو من گفتم او فکر میکنه با خدا قسم گارینی چیبا نه مقصد نه قرفتن اومدن شما فکر نمیکنن брат самолету бе пула кохи билето ака билет самолет бе пула бе хай кома чи бе сума юда ма ми tu самолет бе пула мерава ака беру мега ба ака сурата бизнес класс гитам баба
تو با بیزنس کلاس رفتی؟ بلیتی من تو برات همون اول گرفته بودم فهمیدی؟ حالش کردن نتونستم. تو برای همین شورت گفتیم ما پگا میریم ای پگای دیگه میریم ای پگای دیگه میریم بیروز خیز رفت و بیروز تینجا گفت تینجا که پگا زنگ نمیزنه تریه ای مفتون پرنگ نکی گفتم نمیگذره ای میگه بابا با خدا تو برای نمیفهمی любой качок да галтидагия любой одам من یکم برای دکم میرگم دارستم کارشیمو چه؟ افیر دا یکم باری؟ خیلی آدیتوریا دا بخدا؟ ای نه شورت شیناس بشوی اوتای سیم عبدالرزیق بود آخه سیموش میشه آخه برای نه نه بو چی دا اکی شورت چی دا که قفا زد اختا 24 ساعت دبارش نبدی شورت اختم بدونه کار کن 24 ساعت دبارش بده بچه دای مسکو داید نیست اجا یک کس نویسنده که ولی امو شان ساز میشود باش پشیمون میشن با فکری ما بگردم که گپ نمیزنم ما در خونه شما یکی شورا چیت؟ همه افیر تموم شد که در خونه شورت قبلی نوتبوک هم چی افتی ناموسش که نیگفتیم با سوال که همو قولیم به بو چی میگه تیک توک ما را بتش پگا پارولوگی جا بودا ما پگا با همه به دور ساعت 6 دای میگو میچکا یکا اینه یکا بوی ناز برا خیلی سالیم زودا برا خوب کاکا بکنیم دیگه که خیلی ما با کلی قشلوک ما یکون رئیسی معلم بودم با ایپای کشیدم ما چیز یک باریا نداره که اینا یکون چیز نداره اینا میگه موین غفوروف موین میگه که همون شیرتی های قلیب در یادش آمد اکاد با نام خدا قسم ولی از توریست دارم در قچاق مینم خیلی فهمیدی دیشان دادم که که شورا برداشتم با پوش میزند حزبی خدای خوری برگی من باید سبا گیره از تو میزنم دشمن رمضان جان اون برای نوتبوکی تو گفته بود نوتبوکی روی کدگی تو بود ما نمیدونم الر او یو پگا که بیلیت بگیا کر راست برا کجا دوبیو برا بلد میگم میرم پیش برام چون میگم دوبای رفته با دوبای چیگم کردم براتم داو جان بعدی سر شده نه تو برای رمضان جان همدی ارینی بد داخل اکا به اسم خمون میم کمی نمیدونم این سکاپت معقول شنیکی جون بارون نگفتم ما بارون نگفتم بچه گفتم زیغ نشه بخیر گفتم بلد ترگیب بپر بیان پیش مونتام اخوا که بخیزیم بیین اونه رو برا بخیزیم بیین اکا با قصد کورش پگا میرم خاص بکد سون کمی چی گفتی شورا؟ باشا قصدی که گفتن نکنه دیگه نمیدونم محمد شفاپه شورا خیلی نمیدونم روزی که چند قد دگیم هو همین اکجام گفته اچه میکرد موچه میکرد و یک جوشی همین اون فکر میکنم
فکر میکنم که به خدا قسم حیران میشم دایو بود من زدم اچا میگه اکاجونی خدم او باید جوشی اشتی مسکده کینوی مسکه دا با فکر ما تمام ما ای غولی ما فقط چی میگفتم خدا چکو کنه اگر مرا بگوه با ما فیده به خدا همه میگفتم را شما همه را کو نصیحت میگم چی میگم به خدا قسم امی من یه چیز فقط میگو که نظر الله در پستی های نظر خداوند در پستی های به خدا اگر والا همین آدم اومد پیش من مرا گفت که به خدا خودش گفت که قولی درک داری نه کل درک میوی همین چی باشه که بعد فهمیدم این میدان یا من میگه خدا خواهی باشه خدا کو ما هر دفعه هم که میستم من او دفعه هم صبرانی کردم مجلس کردم هم من را جمع کردم شاگرد را گفتم شو گفتم به خدا گفتم من قسم میخورم هر شب که میخورم میگم خدا ما را همه خیلی بای که خلق بشناسم اگر بایم کنی که همین خلق نشناسم آخر برام لو چی بایم نکنم هم پایان دامون که خلق بشناسم برام همین خیلی بود قولی این هم گپ ما گفتگی کاروچی بوی عبدالرزاق کو خاص بیگای کو اتمینیت میشوا همه رئیس هم بوی عبدالرزاق خیلی خلیب میمونه یکی خاص بی کدی خلیب واه چرای همه که من لبوش که من تمایف که نزنم من که چک من رو باید تمایف که میزنم که من هم بام من گپ داداش من فقط تمایف زمزم اگه خوب گکو میپرم ماجه خد میکنه تو که بانومی پروردگار من میبرم من زدم زمین نوردورم که من سوزم که اوجا زمین استوری تخته یک تگونه همین تمایف کو عبدالرزاق یک سال کرونه و کلونی شدیدی شورا همون رفت به کلونی دادی ابر همون داغستان افتادم خاص بکنم چه وق تیزه فهمیدی من تمام گفتم بزن چی میگه ای ما یه سال ما نیم سال 5 سال ما میگه بزن رو مایده یوخی نه می مردم چی با شما خیلی بخدا چی ما میگه آیفون ایدرس که قولی بگی خیلی گاب نه مردم روز میگه خیلی خیر نرا برات برای گرفتن نکه تمام خلیش که پگا میگیریمش تمام پترم آیفون نرای دوبای برای زنگ زنی بگی اکا داره پل مخورد اکا شورت پل مگیری اکا کی بارون خرم مخورد فروخ یا گب سر یا میلیون او چیز بخدا قسم پروست ایجا بخدا نمیدونم که نمیدونم ایجا بخدا ما هیچ ماکر نمیدونم ایجا همون بختیار گناهگاره لیفت میرفت میومد کو اکا شورت اکا شورت اکا شورت شری نری گپ ندارم اکا میامین خوبی که در آپارتوش نمیای این خوبی را کردی ای براتا این خوبی را کردی در آب نسپردی این خوبی را کردی نمیدونم خوبی کجاشی جال کده چیه که ماشین تانیروفکش ها بکنی قبول ماشین ببوله از دیگه و مسکله چی تیگدی ای بگیری چند ساعت را برای همونه که ایده همو بود بخده بوله کبان خیلی دیگیده بی چیز بگو همی ویدیوش تو دارید میکنی ای سایت تا کیوکینه یا بستا نمیدونم برای بارون که دلی تسار کنم هم سار بکنم ای بخدا قسم بخدا پگاه اوفیس صورت بکنی همین روز بخدا کنده میشه که کنده نیست بابا نیم خیلی 4400 دامونی گفت خوب نیستم با خدایی اما سارش وایرون یا که با دو هم
Я чиза медонмадум ҳамин ки Абдурозиқ монд гуфт дромадум ҳам қахқурашопора хонум ки ивайша кышт. Акай Шурат запросот чхеляй. Запрос чим? Запрос Инстаграма. Намедонам. Намедонам ҳамин видео биромад. Фаҳмиди яканаки видео биромад. Як кас наесон ки ака гив акай сар мекунин ҳамин просто ҳамин биромам. Я ответиш метам. Меон телефон ма мегирам ку ина хилияй. Ака чӣ гап шид ки акай далер занзад таре. Окади Nici nebubah. Ma bomara mega. Akeli dok ya kame ki kheli. Ma dora ayma savet kirte. Seg mega ma chiko kanam ma tamam Ne medron çina istek yamara. Akay bikhidin chi tawe Dagestan birdi. Oğlum cimine vadım. Rost mega. Ma ruz ya. Bu her şey neyse ki burada tagi boşuna ne parti bir çıkış brava bu da ya. بخدای کورو سوم نیست براتم 22 ساعت برای 22 ساعت بی یا تودا رفتم 22 ساعت Neki gareni dars chida aka bakh. دو ماشین 8 کس رفتیم 8 کس اومیم این کورو سوم نیست 22 ساعت بسم الله Amma hayron shidam, amma bakhdam hayron shid. لیبو گازانی شدیدی صورت تیپ رنگ کوکولاسیون که کدگیانش صورت چند وقت ویدیو ابرشی نکدی دا من هیچ کنم میشناسم که براتان من ترا میشناسم بازایی من را هیچ کنم میشناسم دوبای همش ترا میشناسم چم عبدالروزیق Aba cha dasayt daya haftaya surat firmeta storisoşa 8000 7000 میبینم میگم akaya گیو که 100 spons ki 3000 bolo patmış te mega niya خیلی همون را بو استوریسش هم کم میبینه که با مسکو در هفته استیم با مسکو در هفته استیم پریمو افیر میکنه روحانی جو بده کو 3000 2000 میدونه افریش دا برات کلانچا چکلا کلانچا نوشنی هم جودای هم جودای ندیدم شب یه هفتش ای پرابلمو وکمش هم وقتی که برام گفت کو بخدا کبرا نشینو سر وایرون دیگه هم خیلی بدی تمای فهم درو واردیم براد یک بیلون نه بدای سون navi بیرم hiç bak alon میشم ولی خدا تن شوا تن شوا بخدا کای بیروز любой мужик ако دلش بخدا با کای بیروز любой мужик گم موزیکی دا نیست بروز روز میگه برات چیزی بود چیزی نبود هم آدم همین خلق طرف روستی را میگیرن هم بروز روز گفتیست تمام نه هم خگه هم همو عبدالروزیق قایکو بگیره اتمیتید کنه نوبوکوی ما کو چیزی ما کوگه ما رویش میکنم چرا همو پلانشیت و نوبوکو ایجادان کاچ خیلی نوبوک پلانشیت ما رویش میکنم دسترش بزنه ما دامو دبی ما دامو عرب نایستاکی زنگ بزن سونی عبدالله رو یکنن خونشون بخدو اکدی شد بخدو با روی کنه میگه پنجی که که نفهمیدم بخدو با روی کنه میگه پنجی که سونیو را بخدو اوتاش میگه روی که
ای بچه سونی چند سومه؟ $700. من همه من گفتم مقصد ما دستش نیستم. مقصد ناموسش نقد داشته. اکا گپ ندارم اکا دلشاد تمام اگر روی میکنی اوه اکرویی میکنی چیکار کنی؟ گفتی غالیب که لقب بستر شمایش که به نام پروردگار نمیگه پریفتایل که دچیبا بغدا دیل یادمور اگر که میگه اکا غالب کسته توی تبشکا کسته توی تبشکا یو که همین خیلی پلیتوین واری که نیم همه شب بالا منم درش بتیم خراش ایده براتان چه درو برای درش ما هم کوادراتیک باشه. باید کوادراتیک خریده بودم درشته مردک بریه بچه همون را درشته چه درو برای میگی من اختصار رنگ چی میشوه ها دیسک بطلش ها سنت شریف دار میتکو اکای غلیب خودش بیا باید درشته موین تو دیگه گب نزن موین نده بلای موین در جال که های من نمیدونم من بنوم یالو زیخ شدم من سرم درد کسته من اشتیام گریخته من با خدا قسم اگه خود بگو چی دروغ هم میگی اشتیام گرفته اوشا زدی اومدی کوزی غالیب دروغ هم نمیگه غالیب آدم دروغ هم نمیگه اوشا زده اومدی اوش نخوردم اکاچ همسا خوردم اکا تشاوما بچه میگه اشتیم نیست هیچی نخوردم از ترینیوم نیست این اصلی نبوده بیش نمون میخورم عبدالرزا قبل نزده که دلیر دندون که گه اسمی تو نرا نمو خلی خیلی غالیب تو مجبور باید بلگه اثر توی کنی برای کسای دیسکان که ای دفت چرز محمد شریف اونه درو برو برا تمام ای بخدا قسم اکای دلی رو گولا که با گوزش لبای میگفتم بلا اونش رو برا من نمی دانم موشین ما سه سیدنی خفا دورکو عبدالرزاق در خفاش خوب میره با اونجا خفاش کامون تک ساختره میگه میون در که بخدا برون قفا گذاشته که بخدا قسم بخدا برون قفا گذاشت کامراچی ما با پزشکی مونده شی ابو دا اون سیدنی پیش خورد میگه ماشین اکادی شده بود نم خیلی دک تو سیمار سادیدی که نه چو کده ای تاکسی قدیم نویسانده که شمال سخشی ماشین هم میگیرم عبدالله پرون در پنجاکی میفتنه چکو که پگه مرز جی زور میبرویتا ای مرس ها چو که دیره ادنو افتا میبروی اخداد ما شوق دا غلطی دم دا خونه میام یا بچه حسین برا بیا شورا من درم قد برم شورا یا بچه نشته که خواب نشینو گوزا بنا و گو ویدیو کم گفته مرا گفته کلا سواش بخت رویش کم همون خودم اتفید میدم همون اتفید دادم گفتم براتن اگه من درد دل ما اوی کنم گفتم کینو نیست که فکر نهای 3 سال میره با ویدیو تو بلوگری اکا کی تو من بلوگر نیستم بله غالی باید بلوگر غالی بلوگره ما بلوگر نیستم ما وای نیرم کیته وای نیرم ای غالی
آکا بیا منم وانیل میشم نشید تمام آکا یک جویا آکا کار میکنه خدمت از کروتیت میکنم ما کادیل شد اوه نکی یکی برا گیف نکنه شید هر تو خیلی خصوصی میفتن در کاره که برای پرادویژن نه با خدا برات اون روز درم آدم افتار خدم شده میگیرم نی красивая گیف دارم سپانسر بشه گیف دارم سپانسر با ما در روی میکنم دا تیپا ما استور شو میکنم بس کنم درم آدم با خدا 11800 برا کیف کیسه با گارانتی 7000 میتا لایکاش هم میبینی با خدا 600 700 هزار نمیفهمی کیه آبا چند وزرا لقمه بودرم تو چه خالی شیره گاشورا تلفن اپ 50 دورا فهمیدی یا تلفن نام میگیره اپ 50 شا گیف میکنه اپ 50 را گیف میکنه اپ 51 میخرم او اینا مخل نه اول 50 کمی خراب با ایرا گیف میکنه گویا دو تا دورا ایشلیشنی گویا دو تا دورا ایشلیشنی او برای همین اون قولی بهم خالی کرد کو آیفون اگر از تلفن اپ 54 شا و عشق است چرا گیف میکنی اکا ما سوماندم آکا سموندی ما سوماندم